Nampi pite tuni 4 September 2025 ni MHA to KZ si hon so ekai nau chunga hin namsung aboi khe jengtan thulela ke sei ho hi ahoi lampang sanga aphalo lampang a hungchi tan chi ho ji hin di a esanten kisin kisa nau yo se ei vet jing o hi ji in cho tu hi CP media in akigel ho in nampi ki to na thei a hi le tin Ginzawal Jong Secretary Information and Publicity KZC chule ITLF spokesperson pa anaki dongin anaki ho limpi in aman jong lampi ding gelnan lampi mipi ho lunggel sai na ho pha web ein don but un hi chi je chun kanam chan khompi ho ki video hi achen achai he thain divin achai na ge ya in vet so kai divin hum ki te mu hi tuni hi sai ding tampi hi chi thu hi na kinejin UKNAT PR hi in KZC te clarification ho chule PR ki bol dang jong atam the jengin adia action hon media dunga tuka la a ikitu lo naw ti ding hitan tin ichi ho zo se jong abula panin ki koi no min ahi in tuni ko a hi direct nga thudo don buna lut pai jing hi tivin jinam ti le nampi mipi ho chengin lamkai ho wa ko na ingai no mu za no mu ahi in chi a chu tudang dang sei lo win gang chela hi chi su tengle tuka la thu ho itabang thu ho mipin het nom ho zo se het theina divin hi chi se gelpumin hi chi a focus tin chahin hi chi topic nga hin lut pai jing hi ti ve ama sa penin pu pau zu buite so president Delhi and NCR aman mandate thu ki do na a su ho le KZC hi mipin mandate ki pelo amani ki phat sa ta a ji cha banga kal sung le le hlon hi mipi mandate hi hlon poi atina ginza in don but na han pe in ginza don but na hi thalin SOO te mandate api SOON KZC te mandate api aman he koi macha mipian mandate ki pelo ya jo aman ye ki phat sa tu dan dana ji cha ta banga ki long to ta kal sung le le on he ya jo mipi mandate khat chan anai thon po ne hi jo Nampi la ka sei no me Kuki zo council KZC ki ti hi nam MP kloi khom na hi nam MP chu MP in representable hi MP hon KZC asim chu MP mandate ti na hi mai pauze khu guite chu KSO Delhi president hi in KSO Delhi chu KSO general headquarter no ya hi in KSO general headquarter chu kim no ya hi im chu KZC constituent member khat hi ji chun pauze khu guite in MP mandate hi poi ti a peng jong le apa chom poi achunga lam kai ho thilbol hello hi la thu asai sei ji hi ama dinga thilza char ta hi atin hi chule ani channa a hu he jang mi sabin are they just a pawn in the hands of the show groups ati hi ugin zain iti adon butnam hi chi hi ga ngai saki no hi ve hin bang se ta khat chu mandate they are igen or he are they just a pawn in the hands of the shoe group he do thei lo ta khat hin na cha pu gin zain adon butna chun dei ati pa hi KZC asai na hidingin kaging cha e KZC MLA le show group si SMU na dinga lungthu thum tabanga pang hom ka hi ve SMU na dinga role akinei che in ema role play che ule SA demand chu lo thingding a hi tin an don but kinin a hi e wana hu sele mang hauki Kuki Organization for Human Rights a tagal langa mo pu hi in ama na sei pen a hi tripartite talks hikitan talk sum te man pu government chula apang thei ki ding a hi in argumentative for chu hi chi thu hi nomwang diu hinam tia athudo na chu pu ginza in 80 han don bunam ga ngai hlau ti ve Hak mi zawa a chombe level chom milhung tawe union territory gei tawe state gei tawe ti hi zo thu hi SO extension
aki kai zo a hi Manipur integrity ke thei loading ki ti hi ti ayong ki ma chu ki ki hi tai ti hi mi pin a het anga ki chi sada ka ti chu I don't care consequences adang I pi kai khat ke lo pi chu nam pi lam kai on hi chi gilta serious a la lo wa le hei that taw kho lo chu nam na that taw kho lo chu ai bang ai nam pi wi che chaw re chu hitia pu ginjawal zongin adon but na chun ese mu nai lo ji uhin manipura cheng na lai hi ve manpura na lai hi ji win tok chi thaw chu manpur government in a het pi anga ye a hi wangin UT thu hi state subject a hi poi central government in UT aphat sa le state shading I macha umlo hi 18 asain hi teng le achai na in pi in head nom pen close ni ti chu tu kala mi pi ho boi jing now e kha sign han bol na wa hungzawa territorial integrity of Manipur chule negotiated political settlement under the Constitution of India under the time-bound manner. Iti tha zawi clarify bowling akidain ginza in an say na achu integrity clause tila umsa hi zia kila do lo hi chapha le kila do le meitei ho ko za dingo hi ichven na government of India in balance ta a akoi na lai hi solam kai hon so olam kai hon la do ding a saving Manpur integrity chu mei thana ke hitai ti na seiwe achunga hoji chun koina laya accountor na dinga close tha het bia hitai close tha chu India constitution dungjuya time bound na political settlement na dinga sei khom ding ti a e India constitution value chun state integrity ke thei ponte ti I ma akimu poe ale lang khana article 3 no ya chun state khat hi ke thei gop thei ti me Hichin avet sa chu state integrity chu unconstitutional tin a hi constitution dungjuya chu ke ho na chi hlading a hi ji chun unconstitutional pa chu ke sai tha loading a hi tai tikile 2023 September chun SOO hon UT bit legislature charter of demand Ministry of Home Affairs and Appeal ta ven a hi to hi political talk hong ki patle hi chi hi sai dingu tina hi tai hi chu ginjawal zongin achai na pena kuki dong ho zo se hin don but naw hi in chu ama akuna tuni adinga I het no mu tia nampi het dinga ama thuchen donga an sei zo se chu mi pi het dinga khin ta langa hi in hi chia chu thuki sei ho zo se hi ke cha lungil ta I gelwa bon chawa tu ta le chamdela theina dingwa ke cha lung igel ki divin nampi te ki te muin hi tunia dinga chan hi nampi in lung op kai na ini naw gel kho na zala video hi king sim hi in adi chu ilam kai ho ti chu KZ si hi in chule so group so chunga ilung thlai lo naw hi mu thein hong tan a hi in e ho ka la a ipi ki sei huitin ipi bol jong lew hen hi chu e ho sung thu a hi ta na hi tu khang hi social media khang a hi ta ji in thu le la ki sei ho hi igal mi teu kom hlung chet chet hi in achung chuna wa noi het thei dinga ikito mo na ho mu theya ahong ding hi phamo ke sa the jing in hi chi hin nampi te chengin nampi damna thuding gel puma lungpi igelwa ese del pe nu hi athu tebola ki sei masang sia lungneng ta le kinet na len ta nei puma inga jing diwin ikiti moin hi achai nan pu he jang saw le pu dr seilin hoki pholim na hi ga ngai u hitin tunia video isim naw hi achai na hi sa taw ti Integrity chu ke lo dinga chu amon soen kai wang chu I think that's a big issue ni alo thelo chu ke la da na chu a government chun check and balance ki chip na ham tia ka sai na chu IP le mai sai ho long chu a temper chu vet naw ham e ho jong e temper vet naw ham chi pa chu he chin ngai acha chu abula ka sai chu ichi hi hoita study board from ba hoita analysis board from ba pa hi ka sai nai acha chu a close ani na pa chu under the Constitution of India and under the Constitution of India chu anything within the various articles hi chu under the Constitution of India chu settlement of thading ale hoi chi article no ya chu settlement of the 3 a ding ham 239 a ding ham chu te chino ya chu lampi thading ham ki ho chu analysis ga ki bol thu hi acha chun ai pi le
hi cho chu akichi sat pa chu ki ta ting le tu na chu white paper chu ome chiong chu akichi tai ti wa chu chu le ho thu na en ken ka sei chu hi cho chung chu na chu hi chia soi na kai nau ban na tu tok sa jong hi man na hi po ve kia mi pi hon a ban step chu il kila the na diu chun a mo yong chu chi chu phun sao te ti chu ke ka sei ke din na a government say pa chu dialogue lu noi tan mấy chang chu ki ha tho wa le mấy chang gin jo ha jo na ki kheu thei pui ti nai chu che chun ki ka da phot de win ti chu a thu on say hu te ti nai bo chu a thu chu say la olet phading e hodinga ala thu hung che tai me le chun manipur kai bi a ro ti di chu hon na su ke ta ve ki ho ka ma ban diu chu yu ti ka chi tho be ti hita hu chi de bo chu aya chu ki ho na chu government chun thu an tan de chu la me le ni tin sayin Kuki zo han tin sayin hoi chu ju di zo Japan chun government an tha nei chu la decision la na ding a process chu chi chu pha chu la tebla chu mi yo se mu dinga wa noi mu dinga kheu na chung chu pha chu la Japan government decision la to de chu constitution du ya me le la thei lo e hon la thei lo bi chu government bo la thei di chu chia chu government process chi pa na chi na dinga chu chi la thei ni dinga chu hi chi bol lu the ti le chun e ho ding advantage chu la chia chu achom lama se dinga chu mấy chang cho cái cặp tôi là kiểu nom thầy bùi cái cặp tôi đã phát huy gì này chứ chăm nó ôm đỉnh chơi là mấy họ mua ra hàng lụt đỉnh ngắm cả hàng lụt đỉnh họ phai chỉ điều tí này hiện nay sai lụt bị chứ hết chỉ thầy đỉnh chứ generation ra dùng thầy về ta ai bảo ai họ đỉnh à chứ government and normal city pa ho e pa wai ti le điều ham chứ demand pa imu zo là bộ all là khang yar ham lu nam normal city bet na lai de chứ riêng le settlement is sign tao về UT mu tao về chăm phải đừng ăn cái ham mấy lần nó cặp thâu đinh em hỏi cái vẹn thâu ngày nên lại đi xuống này ít thì chẳng chỉ vang cho cái xây thầy bồi ai à chú government of India gì à chú tôi hay ông coi ông em họ safeguard để bỏ luôn à mấy tay thầm cô na government hung hú hiểu lệ in anh dấu điều mấy cái sang ông cái tol họ chú ai tu nào chỉ bỏ là government in hitin bỏ luôn tít lệ chun ada lo yêu mam Kalau thal thang hadi choi man wa chu government nong chu kap ye bing chu le chun min demand pen ti ti ham cha lek lun sei banga chu ami yong se hello so yong se hello ko yong pha hello ko yong pha lo pi athu ki chi lo chu sap pa mai man ki le government chu le pa ki mang thei lo ya kho dan chu yo pa mi usin hela phadi ya chu le hikit no cha chu thu ya ki chit na la mi chu hung clear in ten aya kin khat ka het be chu to chu dialogue ki pat hung ki pan de ta thu ke hilo in action yong di che phal jun mi pin hin ta san tan te ka ti chu sia chu action ma thei dinga chu table a ki ho pa chu om lo wa le action chu thei lo de chu je jun so process chu chen tin itin thei yong lo pi chu je de to di chu government a che pi di chu border fencing on che ho nom le dal han chil hadis chu government decision he chu e ho UT mu du pa ong he government na phat sa le di he ngai chu ala to table a e ho pan na ding chu I thu sei thani do wa chu thal ka phi po te mai chang ka po te keu na thei duin a ho na ding stage pha wa tai ala e ho na ki ho na du stage chu itin wa la chun a khang khang ka biang di ti nai chu mấy trang kia họ về biểu ngài được ta cho, thì chúng ta cái này nó để lâu tiếng à thi mang tâm chế đi, cái hoàng cái vài chế đi, à thi ông tâm chế điều, na, silang pena cái gì, à lắp hàng xây đường à chú, central government này hú đồ wa, mấy là ông hú chú, ibola ông, anh này Indian citizen chú là, central government kia cái bộ chú, ấy lang pang yang hello, họ against ang hello, họ favor họ against ang hello chú, government sẽ bộ cái bộ ala tu naung chu imabanu chu future chu security hi chun government of India to boy bol the chu Nampi dang lo chu cha chu government thu chu e ho dinga aphat chum ding le cooperation I pe dio chu e ho dinga phat lo le cooperation pe lo ding Thuchen ga government hi chi bol win
ho dinga against asei kha lo pi chu ene sai be hon ding tiong chu ho against e ong ima ba nu to kum na thei dinga sei chula mei chang ki kap da wen chong se ho to kum na thei di chula ahoi lai chu gom yang chu ki mo ngo ding gom na ina sa po we gom na pa poi ti wa min gom na an po go le ho ni tin ku le chun kuna tin ham koi ja ima chal lo hom tu na e to go e ho ji e chu gom na bo lum khat i bo sa nom lo SO hagin modi ham ML hagin modi ham KJC sei sit di ham chua chu a thu za manai do pa jan chua IPCI hi ti ham ke bang chun i mentality he democratic culture to ki hon thei lo na ki thungai ding pan khom ding ki tho ding ti pai ho a he hoin sungang be se I lo mo Bye.